Sabay naman tayo the Word of God. Ito ag-exhort. Ito'y worship. Kayo nga nairuam nga ijay monotonous nga style. Kahit kung asawan dyan monotonous, nag-worship tayo, speaking in tongues tayo, and then kuwakat makatugtugaw kayo. Iti worship, kanang ag-flow the presence ni Apo Diyos. So nga, kailangan bigay tuloy ay. Iti response tayo ngamin, ijay Holy Ghost, nga mangililid ka na tayo to worship God. Amen. So nga ag-decrease ti anointing, no kasla tayo religious. Nga, nakanta tayo, urayong agtangs, then malpas ti jay, sumardeng. Wano na? So nga, no, anya ti ikukuan day leader, ijay kasato yung mag-worship, sige, ta isuna ti ayan iti ko ay jay. Amen. Mo yung gamin, even miracle, kailangan nga the presence ni Apo Diyos, ada iti place. Santo, makitam ti miracle. Ket adda ti aramidan tayo ngay, santo ag-work ti miracle. Amen. Hangag may miracle ni Apo Diyos, iti place nga awan ti faith, awan iti worship, iti ayan ti miracle, di ayan ti presence of God. So nga very important, the presence of God, ijay place. So katikasana da jay tap nag-work, worship, prayer. Amen. Agdengeg ka di message kakasay. Ngam ti importante nga madro tayo no ag-work the presence of God. Without the presence of God, zero miracle. Are you getting something? Amen. So nga ano kasi, kayo malaladot nga worship nga kasla. Uray to, agtugaw kami kuman. Bigay tudo the worship. Yes. Hallelujah. So, want to the preaching. Today ting eksapa. That's my exhortation because din kanan makuyot. Kala no kumakarniket makunat. So nga nagriget the presence of God nga agflow. So nga agdadry. Ganang sumadot ti tao. Tatilang mang paragsak ti tao, the presence of God. So nga, kailangan nyo maawatan dagi dyan. So may ganito, ready kayo to worship God. Ano ti kailangan? Tapno the presence of God at work. Amen. So dagi dyan ti adalan nyo ti healing. Even the personal yung kani, panang receive you ti healing. So nga siya, my experience, ada ti time, ada di hanak ka makaturog matlang, kasla di rabi, hanak makaturog, overnight. Kanak alas 6, sak makaturog, tiagsapa. So, naladaw ka nga nakariing, mga 9 o'clock. Hadak ida yung nagtutugaw, agtatatatangs. Kakaragak na kayo, congregation, and then, karag ko dyan sarilik. The revelation, more revelation of God. Overnight, anak makaturog. You see, kaso nyo niya kana, ado the revelation of God. Reveal na lata na gijay. Tati revelation ngamin, kaslangay ko na ita. Adati narabaw, naunag, umununag, kasi ti revelation. Di damo, kasla na i-revealan kan ka, ngam na umunag pa di ay, penetrate na pa di kaunggam ngay. Jay your most inner being. Nga jay. No mat da jay ko nato yung umato,
iti first nga panakaawat mo, narabaw. Wano, so the first step, ngumato nga di jay, kana abuto na jay throne of God. No jay matkabasit, no damom nga maawatan, basit pa lang, the more nagpo-flow the presence of God, hindi katatangs mo, may meditate mo, agkwada jay, dumakkel. Gana nga sakna pa na, sa intiro nga biyag mo kot, lumabas pa dito'y lubong. Kasjay. Kasjay adi ti word of God. So nga kailangan tayo nga ikanti time. Oh, praise God. Kat even na ito'y para worship tayo. Kailangan nga agadal tayo latat worship. Isinsursurok nga ron, nga ti target ti worship, ti throne of God. Nga makasangpet ti worship tayo, jay. Haan nga pattern lang da, jay. Insurok ka na kayo. Nga first, praise. Second, worship. And then, iti holy of holies, tongues. Katnoy, narami tayo diyan, nakastruct tayo. Ado ti haan nga makastruct, jay. Tahanda nga mo ti sumrek no madama ti worship. Handa pa lang na i-release dito'y lubong. Dapat lang ti panunot na dito'y lubong. Dapat lang panunot na makatugtugawa ko na. Idubli-dubli na abusay. Hangka nakastruck ay jay throne of God. Hinaawatan niyo? Ti makastruck ay jay throne of God, makastruck ka di presence of God. Kasla ka, kuha di makonsume. Di presence of God, tano umasidig ka, kasla, kala kumano apoy the more, nga mas asidig ka, di apoy the more nga bumarbara. No init ko ma, the more nga mas asidig ka, di init, the more ka nga mapudutan. Hingga na marunaw ka, no umasidig ka pa So kasi the presence of God. So no masidag tayo masidag. True worship. Makonsume. Dajay outward wano. Dajay kinataom. Kasi spirit mo. Magitungtong kinihapo Diyos. Dito kaunag to worship. Amen. At adalan tayo more and more Because madmadlaw ko dito services sa'yo, agbalbalinin nga monotonous, agbalbalin mo tanan nga kasla religious take, kasla tayo nga down nga napapatternan, nga pattern. Ada ti pattern, pero ti presence of God, ti papapanan tayo. Hallelujah! Okay, tayo adalan kat Luke chapter 5, verse 17. Read to verse 17. Hallelujah. So adan to the time, nga ti service tayo, possible nga worship lang. Nga 1 hour. Adan to the time nga kasjay. So hang kayo mas daaw. No kasjay to to'y umay. Awanan di preaching, worship. Habang nagpo-flow the presence of God, di ka nga maagasan. Amen. Kasi lang, very simple kuma. Agbalin ka kaslan narigat because iti lack of information, lack of knowledge, kada dito'y nga kinadiyos ti Diyos. So nga, may kayo dito'y, inayon tayo nga adalan na gitay. Amen? Amen. One day, basa. One day, Jesus was teaching, and the Pharisees, the teachers of the law, were sitting together. They had come from every village of Galilee, from Galilee and Jerusalem. And the hour of the Lord was with Jesus to be visited.
Kay in the power of the Lord was with Jesus to heal the sick. The King James translation, and the power of the Lord was present to heal them. Jadi mapansin tayo dyan. Ijay meeting, ijay pagpipreachan ni Jesus, tiada ijay nga presence. Presence, ada ni Jesus, of course. Present ijay. Ada ijay nga time. And the power of the Lord was present to heal them. Amen. Jay anointing ijay healing. Tahan nga basta flow the presence of God ket healing. But iti writing at time, the presence of God nga flow, healing, anointing. Anointing ti healing. Amen. Okay. Ngayon ti may sa mapansin nyo, the power of the Lord or the presence of the Lord was present. Ada ijay. Ang agabuta ada ni Jesus laang. Ada di power ti Holy Ghost. Tada di time nga ada ni Jesus. Pero apay nga di presence na kat hanga work. Kaslay di Nazareth, ada ni Jesus nga mahangag po flow. Di anointing ijay ti healing. So nga ti inagasan na lang iti manmano. Di presence na hangag po flow. Amen. Malip ko pa, di babae ngagbulbulos ti daran at 12 years. At that time, adu ti tao nga naurnong. Yes? Ngam tinagfluan lang. Narik na ni Jesus nga the power nga naggapukan niya nga napan iti tao nga diyay. Ngam haan nga nagflow kada gidiyay tao nga mang sursurot kanya nga nagadu. So, that's the reason nga di babae lang tinaka-receive ti miracle. So, amoyo nga din ni Jesus sa datoy because He is His Spirit. But uray adatoy, agflow lang di presence na, ijay mangi-connect ti sarili na. So nga uray kaabay mo ni Jesus, ang kapay lang nga maagasan, nuhan mo ang muti mangi-connect ijay sarili mo ijay presence of God. So nga, ti adalan do ditoy, kasano tayo may connect the presence of God? And kasano the presence of God nga maadda ijay place. Amen. First thing, kailan magita tayo ditoy? So addan the presence of God ijay to heal them. Okay? So nga ditoy tinakaagasan diyay tao nga paralyzed. Verse 18. Okay, basa. And brought their bed unto the city of the apostles. And they sought him to bring him in and to lead him before him. Okay. So magita yun dyan, sakbay nga umay da ito'y paralyzed, the presence of God in mununan. Amen. Adan ijay pagpipreachan ni Jesus. Because ijay preaching panang isursuro ni Jesus nagflow na jayon presence of God. The reason is jay receiving the tao ijay. Apay ngayon bagak nga jay receiving da pa na isurat.
Ti panang-adal ko dyan, panang-analyze ko, kasi dagiti tao, napnuda iti balay. Awan pa yan ti pagyanan. So, they are so interested in the word. Amen. Adda kadakwara ti bisin in the word. Nga mai-preach, wano mai-preach. So the presence of God was present. Adayjay to heal them. So number one, may karatayo, is your thirstiness, hungriness, iti word. Mawaw ka kumakin mabisin ka, iti word. Tamom nga iti word of God, ijay amin ti puon, ti healing, iti blessing, iti power. Nyabay, amin nga alaam kini Lord, aday di word. Iso nga first, nga umay karatayo tapno di presence of God katag flow, nga haan nga dry, ti service, wano fellowship, di panakauwaw, panagbisin, the word of God. Okay, that's number one. Tuloy. Verse 19. When they were not dying, they because of the crowd. They ran up on the roof and were reading on his mat. Not that to the middle of the crowd. Right, Jesus. Okay. And tuloy. When Jesus saw their faith. Okay, stop. Pause dyan. When Jesus saw their faith. Dahil, kitaan nyo dyan. Hugasan nyo yung Biblia yun, no? Kuha. Bible tigyan nyo. When Jesus saw their faith. And number two, ay studyin tayo dito eh. Tinakita ni Jesus, dito'y tao nga makareceive ti miracle when Jesus saw their faith. So nga tayo birukan ni Jesus kada tayo, where is your faith? Bamde kabay mo, ayan na, ti pamatim, pigpig sayo, ayan na, ti pamatim. Nasungpat na. Ayan na, di pamatiyo. Halos amin tayo, ibaga tayo, ada pamati tayo. But the question, where is your faith? Berbiro ka na Jesus, ti Diyos, ti pamati. Okay. Daya ti kaya't na makita. But when Jesus saw their faith, so nga tinay number 2 dito'y nga topic. Okay. Number 1, kada para ka-interesadom the word. Wala na siglat kayo take note. Magsipot ti mensahe. Tas siyak nang minminsaya, kang ko nga isusurat dita. Number 1, number 2. Masapol asya. Ngamin baga ko, number 1. Kailan mawaw ka, mabisin kay the word of God first. Kat agflow the presence of God. Amen. Number 2, your faith. Kailangan nga ma-activate.
Kailangan nga aksyon. Amen. Tatiberberokan ni Jesus kada tayo faith. Amin nga kita nyo dyan, your faith has made you well. Your faith has saved you. Your faith, you are healed by your faith. By your faith, by your faith, by your faith. In kan, naagasan kan. But, where is your faith? Tadaya ti kayat na makita. Amin nga kayat na mang-receive the miracle. Kailangan, you need to show. May parang mo jay faith mo. Nga ada, nga ma-activate. Nga natuturog nga pamati. Na jay agwo-work. Apa nga yung bagang agwo-work? Kita nyo ti action na gito, jay faith. Iso nga dahaan nga go-work, ang action, that is not the real faith. Because the real faith, adang-ada iti action. Faith without action is dead. So the action na gitoy, inawit na dadyang nga paralyze. Iti saanda nga maiasidag ka ni Jesus, binutbutan na di bubong. In pagnaday di nga to. Tatibalay iday nga time, ada di agdan na mapandi nga to, mabalinda nga mapandi dyan. Ang akaslakas to'y. So, anya ti ayan ti action. Han nga di awan iti pagyananda, nag-give up dan. Awan, asa tayo na lang agsubli. Haan? Inda binutbutan di bubong, kat sigon di pa nag-adadal ko rito binasa-basak ka na duma-duma translation. Nakita the Good News Translation. Nga na di gayam dito yung balay, iti Mark chapter 2, verse 5. Balay ni Jesus. Balay da Jesus, iti Nazareth. Nagawi di sunay iti Nazareth. Iti one time, ket nag-preach. Ket ijayan ti nangyari na rito. So balay da pa, binutbutan da pa lang. Tandaan nyo, idi ubing ni Jesus, di kay paspas ngay, intaray da Egypt, gapukin ni Herodes. Ngam idi na tayo ni Herodes nagsublida. Ngam napandan ijay Nazareth. So naawagan ni Jesus nga Nazareno. Nazarin. Nazarite. Amen. Dito'y ti ayan nagbalayanda. So kita nyo, uri binutbutan da di balay da Jesus. Ang nag-ungot ni Jesus because of their faith. By faith, ma-please ni Apo Diyos, maayo ni Apo Diyos by faith. By amday bubong, basta the faith. Ara bahaya. Isunga ni Jesus, dati na kayo iwanahan nga, hoy! Abay, put. Balay mi na to'y. Hanapin na gan ano dahil nabutbutan nga bubong. Tinakita na, when he saw their faith. Hay, nako. So you need to show your faith. Nga ma-activate. So even healing, kailangan di interesado nga umay ngagpaagas, ti maagasan. Hanga di pilpilitan tayong umay. So nga, tandaanan nyo, no, interesado na kita tao. Kasi, timang mangyari ngamin kada tayo, so kailangan i-overcome tayo di. Ado ngamin timang agas, tito'y lubong, ti kunada. Okay, and then, their belief,
Hanga kini Jesus, soberbiro ko ni Jesus, where is your faith? Because sa do ti believe ti tao, pero ti binilieve da, herbal. Binilieve ti da duma, doctor. Ti binilieve ti da duma, dagijay ada ti karkarading na. So biro ka ni Jesus, where is your faith? Tati kayat ni Apo Diyos, titunay nga faith ngamin, kanya na. When he saw their faith, nakita ni Jesus, jay faith da kanya na. For example, magbakit diet, kas kada doktor makatulong na ijay, pero kanyak never ko nga ipan ijay ti faith ko. Nga mga anak ka. Nga mahangkop ipan, jay faith ko ijay makan. Tabirukan ni Jesus diay. Where is your faith? Kaslangan de question na ide kwa, de pull of Bethesda. Alat 38 years nga masakasakit ija. Ahaan nga makatapog, ije danom no kiwaran ja angel. Di first nga makatapog ija, isulang di magasan. Urayan damanan ti angel nga mangkibor. Di first manan, so ti magasan kasi di mangyari dahil. So binantayan ti amin nga masaksakit ijay nga lugar. So nga naurnong da amin ta, agriridi da. No sino to mo na, no kiburon di angel. So da jay 38 years nga masaksakit, awan na nga mag-agasan ata, paralyzed nga rod. Irugi na pa ilaang, nga agkuti, tinmapugan jay nagudgud. Tanabigpigsa. Of course. So na nagasan, awan-wanan. No may manan jay angel, kat kiburo na, jay building. Entulo, kiburo naman nun dyan na riyuma. So dyan na paralyzed, mababati. So wala nang pag-asa. Hopeless. Idinapan ni Jesus, binmisita dyan. Ada ti question na dyan tao nga rin. Do you want to be made whole? Kaya't mo ba nga maaagasan? Ha? Amen. Apa di nga saludsud na, kat iso nga rod nga ada ijay, tapan agpaaga sila danom. Hanaya nga mo ni Jesus, tirik na ti tao, no panunod ti tao muna. Pero, wala na, kahit mo ba ito umimbag? The question na. The same litoy. At dati belief mo, pero apay questionan da ka naman minsan, where is your faith? Kasi ti faith mo, haan nga kanya na. The belief mo nga dayay. So kailangan, no at dati binilib mo nga sabali, i-direct mo. Kene Jesus ka nga mang believe for your miracle. Hallelujah. Ijay nga agwork na jay presence of God nga da ijay. Agwork. Ijay faith. Namapang ka ti doktor, no need the presence of God. Numangan ka iti makmakan, no need. Amen. So, dahil ti kayat ti tatao, day awan kuman, ti kay samul ka lang kat awan pa lang ti pati-patiin. Dahil may correct ka na tayo. Dahil to'y libre. Walang bayad. Faith. Interesado ka lang the message about Christ. And then, ikabil mo kanya na the faith. Ijay mo nga madraw to the presence of God nga da ijay. For your miracle.
When Jesus saw their faith. Amen. So, tikayat na makita your faith nga mak-activate. Bahaya. So nga na dyan, baga-baga kada kayo. Siya, kaya't ko nga idimo, kada kayo, nagito yung word. Nagito yung sursurok kada kayo. I know, sometimes, kanyak mabanugak, mapresurak, about healing. Tagasam nagsasaruno nga na-attack the physical body. And at the time, lahaan ako na makararag, dinabati na lang, speaking in tongues. And at the time nga, Lord, dito yun ba? Iti kanibusanan. At the time nga sinalusod ko kini Lord, dito yun ba? Ti ending, iti biyag ko dito'y earth. Ang ko pa yan nalpas, di mission ko ngayon bagam. Ngayon pakitam kanyak true vision. So, hang ko ba nga maituloy yan di ay? Itod mo ba ni Isaac? Nga anak ko, kung kunak ko minsan. In my spirit, adat iyag sao. Ijay nga no. This is not yet your time. So, uray madmadi. Ti karariknak. Bumangon naklata. Ngag-preach. Harabahaya. So nga makita yun, nag-schedules lata. Adak lata ito. So nga i-demonstrate ko kada kayo. Amoy ti demonstrate. Di mo. No, dati umayagin ako ti copy, di mo na. Kastoy ditik, kasayo amang timplat to'y, naingal da ito'y. Idi mo da. Tapno da gejay tataw gumatang da. So siyakmat nga preacher, idi mo kada kayo. So bumangon i-activate ko lata, my faith. I'm still alive. I have the health of my Father. I am strong. Kaya't ko to show to God that faith tapno makaresibak ti more miracles. Hallelujah. Nabadas ko na tayo di in muna finances. Nag-work. Na-break na gijay poverty mentality. Na-break na gijay rikna, emotion, nga kakaasi. Nga rikna. Na-break kaya mind ko, nga pobri tinagapwak. Kasi anak da kun ti Diyos, I came from my Father from above. Hallelujah. So na-activate the faith ko dyan, nag-work, nag-drop the presence. Iti anointing, iti prosperity. And then naawanan in my life, iti poverty mentality. I am rich. And then nag-work tiya, irugi nang ag-flow the presence of God, the spirit of prosperity here on earth to confirm my faith. Kasi di kasta nang ag-work. Iti healing. So nga uray no anda marikiriknam. I-activate mo yung faith mo. Believe in the Word. Believe in Jesus. He is your life. You are healed. You are healed. You have His new life. You are alive in Him. Through Him and for Him. Hallelujah! Activate! Hang kayong aglaladot because of that feeling.
overcome that negative feeling, even pain, by faith. Activate your faith. Because the faith ang nakabasi dito physical world, nakabasi kani Apo Diyos, who God is. Amen. Hallelujah. So, nga na kayo mapanti, doktor, dapat kasday. Ang kayo ang tatras kalakwada. Because the faith lang, the ayan lang, the faith, the pangikabilan lang, pangiankuran is God. Amen. So ako kahit kung ay di mo, Apo Diyos. Now, listen to this, Anyo ko mga ma-misinterpret dito eh. Ano ko nakakuha di mo? Sumadik iti hospital. Anak mapani jay, tanong mapanag iti kit jaya kamagasan, uno agasan da kit jay. Kaya hospital sisikat. Hanon nga ni Jesus. Kasano bilibanda, jay naramid ni Jesus si jay cross, nga wanti mangi demonstrate. So amin ton nga masaksakit mapanday jay, tani pastor tupay, ijay nga naagasan. So, kahit kung ay di mo, by His life, by His resurrection, power, by His stripe, I am healed. I am healthy. Through Him, I relied on Him. Kasi tika sa kamangidi mo. So watch and learn. Amen. Jadi dapat tapno hanga maibatay ti faith iti man one of human ability but by the power of the gospel. So nawan mangidi mo ijay. Awa na. Sigurado na kayo sa balit papananyon. So, kailangan ada mangidi mo. Demonstrate. Para bahaya. So nga, adopi man. Uray pa inihasak na minsan ba? Masyan ka niya kung hintayon sa pa-check up si ka pa. Apay, kinmutukutong kamit. Kung na hindi papas. Sige lang. Sige lang, hang kayong agdanag. Amen. Takayat ko ay demonstrate the faith nga mak-activate. Kaya dyan nga agpo-flow the miracle power of God. So, demonstrate yun. Okay. Next, sa daupat nga kakayat ko makita dyan. So, when he saw their faith, tinakas-kas daw manan nga next. Makita yun dahil, when he saw their faith, hanangin baga nga dagos, you are healed. Stand up. Pick up your bed and go home. Amen. Hanga da din bagana. Your sins are forgiven. Imbis nga healing. Tinapanan niya tao. Agas ko ma. Kahit na nga denggan, you are healed. Pero timbagan pala ni Jesus, when He saw their faith, your sins are forgiven. Hallelujah. Okay, that's number 3. Tiga po nang hanga maka-penetrate the presence of God nga uri adayjay because of lack of understanding about forgiveness. Ano ba lang di tao ijay ngamin nga handa nga mo nga they are forgiven. Anya nga ta nagbasbasulak. Apo Diyos pakawanandak. Apo Diyos pakawanandak. Hanalata nga
Believe. Nga isuna kat na forgive. Isuna the presence of God sa ang nag-penetrate. Because tiyan muna nata narurugit, isuna. Tiyan muna nata nga na forgive. Isu nga message ni Jesus kadakijay nga talaga nga base jay faith na kanya, you are forgiven. Kitaan nyo na dyan ay crucify, nga tulisan. Nga maysa, ijay side ni Jesus. Idi in confess na, dahil parang activate na ijay faith na through confession. Di parang activate na gito iti faith na through their action. So may sa parang activate the faith by your word. So kunan da jay cross naglagipan dakto nagturay kakasari. Nirebuke na di kadwa nga mang uyaw ni Jesus. Awan nga talaga babut-butang mo iti Diyos. Data na ilan sa ta managbasol ta. Ngam dato'y tingata. Awan basbasol na. Sana ko na Jesus. Laglagipan dakto. Nagturay kakasari. Apay nga muna nga agbalin nga ari ni Jesus kanay ko crucify. Dagita ti question nga puzzle ka na tayo no, hantayo nga i-analyze. Kita nyo dati nga tulisan, nilalansada nga talo. Ngumapay nga kuna na, naglagi pandak nagturay ka nga ari. Ano ako na nga, nailansa tayo matamin. Naglagi pandak numatay tayo. Tinbaga na, naglagi pandak to nag-rain ka. Amuna nga, King ni Jesus. That's the revelation of the Holy Ghost. That's faith. Then in confess na iday. And then kuna ni Jesus, na ito'y tinareceive na. Baking ka. Manipot at ta. Manipot at ta. Hanangin ba ka? Sige no, agungar kanto. Tamatay ka, asyak pa'y agungarak. Hanangin ba ka? Kuna na, baking ka tipod no, unay bagaking ka, manipot tata, makipagyang ka kanyak, ito'y paradise. So nga the same, the healing. Manipot tata, naagasan ka, ingganan to, into no umay nga biyag. Tayo di ba nang activate ito lisan, the faith na. Hallelujah. Hallelujah. So nga haan nga dagos, numaminsan, nga tibaga na, you are healed. Your sins are forgiven because na-forgive. Na jay tulisan. Idin confess na jay faith na ni Jesus, jay nga na-forgive. So na i-confess mo jay faith mo, aksyon jay faith mo, jay nga work jay forgiveness. You are forgiven if you have that kind of faith. Kita nyo ni Rahab, nga prostitute. Hanga nag-ask to forgiveness kini Lord. Hindi na ibaon the spies, the ispya. Winelcome na isuda. Pinakan na. Inpapagnana pa isuda ijeti. Tawa. So isuna na save. Na ibilang nga righteous, nga prostitute. Because diyan nga na-forgive. So next, kailangan makita you are forgiven by the blood of Jesus. You are cleansed, washed by the blood of Jesus. You are forgiven. Kailangan maisaksak ka na kayo. You are forgiven. Nalinisan kayo ang sin. So awanan te right. It is sickness and diseases. Devil to control your life. You are forgiven. So very important the message about forgiveness. Because no hanyo mawatan nga you are forgiven, the jeti hindrance ay panag-flow. The presence of God, even the presence kataday jay.
Amen. Because of your wrong mindset, knowledge. Tiyan mo palang madmadi ka nga tao, ang na forgive. No inaksyon am day faith mo. Pakita mo ni Jesus, makita ni Jesus dyan, tibaga na ka, you are forgiven. So you have the right to be healed. That's number 4. Number 4, sige, tungo-tunga dito. So naging parisiyo, sino ito katawang mag-forgive? So ituloy tayo basahin. Ano yung Diyos lang mag-forgive? Handa nga mo ni Jesus God. Diyan mo na tao lang. So, kinuwestiyonan dati kung ni just, your sins are forgiven. Diyos lang di bang forgive, papay nga mang forgive ka. Handa nga mo, He is God. Nag-stand ni Jesus as God. At the time. Amen. Anyo yang nga mo, the power ko mang forgive. Kung ni Jesus, kaya niya tinalaklaka nga ibaga. Your sins are forgiven, or tumakder ka at magnaka. Agpili kayo no niya ibagak. Because the same. When bagak nga you are forgiven, the same lang nga you are healed. So nawawatam nga you are forgiven, mawatam mo't kumanga you are healed. Yung saan niya tinalaklaka nga ibagak? Your sins are forgiven, or ibagak nga tumakder ka at magnaka. Amen. Tandaanan nyo, the origin, the sickness and diseases, nagkapulang dyan sin of Adam. So, no na-forgive ka dyan sin of Adam, you have the right to be made whole. Hurabahaya! That's the power nga go-work. Kadi tao nga kastoy. Mabisin ka the Word of God first. And then, tawan ni pagkapuan the faith. Pagkapuan lang the faith is the word of faith. So nga, nakuha kay Jayan, dagito'y mabisin na gamin the word of faith. So nga, nagkaroon that faith. And then, na-activate the faith na. Ang dahil mamatiak, mawanak aksyon na. Nanatay di ay, kat tinatay awan maaramid na. Uray leon, no nanatay, awan maaramid na. Uray giant, no nanatay, awan maaramid na. Uray aso, nga nagita, no nanatay, uno uleg, no nanatay, awan maaramid na. Te angot na langin. So, atap nagbalin nga alive, te faith mo kailangan ma-activate. Then number 3, kailan mawatam, you are forgiven. So may isa ka na ko, I can confess, no, declare ko my health, thank you, I am forgiven. Wash and cleanse by the blood of Jesus. I am now righteous in Christ, holy in Christ, and by the Holy Ghost, I have that holiness already. So I am healthy. I am healed. So na dyan tilaban. Woo! And then nag-work, nag-flow, the presence of God. Papansin ko, no, tikas kasam ka, alay, apay nga, detoy, awanan, sa balimariknam, demonyo. Kaya activate mo dyan, dinidemonyo, nga sao. Umuyahan nga amin nga languages, kat nagapukin ni Apo Diyos. Adda ti sao ti demonyo. Hallelujah, nagapukin ni Apo Diyos na kita nga sao. Word of faith, nagapukin ni Apo Diyos. Ngam no sao ti patay, nagapukin ni Satanas. Kang kayo na lang ti nalakamawatan. Tadya Latin word. Ni Satanas nagapuan na rin. That's not from the Lord. Tinagapukin ni Lord. Hallelujah.
Praise the Lord. Nagapukin ni Lord, I am blessed. Tell life in death. So nga ti-confess mo, woo! I am forgiven. And then the result, magnakan. Hallelujah! Hallelujah! Pagkatom tayo damgat magnakan. Aksyon namon, you are healed. You are healed. You are healed. You are healed. Iti na forgive ka, you are healed. You are healed. You are healthy. You have the life of Jesus. Healthy life. Amen. Kasi kayo ngag-draw the presence of God ngag-work in heaven and in earth and even under the earth. Sa the presence of God, kasla angin datan adatan. No, minsan ti angin, kasla rito adati angin ngam, han mo madlaw nga whoosh. So nga habang pumipigsa, kastam nga bang bilib, masasilig ka masasilig. Ini Apo Diyos, tornado ti umay. Ngahaan nga bang patay. Agaramit ti miracle. Kala day rushing mighty wind, day axe. Hey! So you are healed. You are forgiven. You have faith. Amen! Hallelujah! Tumakder tayo. Praise the Lord! So nga nagijay rayuma kas kadakuan, aming nga saksakit, ikogtaryo latan, bumangon kayon. Amen! I am forgiven, I am healed. I am healed, I am forgiven. I am healed, I am forgiven. I am healed. I am healthy. I am healthy. Come on, do it. I am healthy. I am healthy. I am healed. I'm forgiven. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for healing me. Thank you, Jesus, for your life. Your life is health. I have your health. I am healthy. I am healed. Now and forever. Jesus, you're within me. And my spirit. And my soul. And my body. And my bones. My muscles. All over me. You're within me. And upon me. You are healed. And my life. I am healed. I am healed. I am healthy. 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 I am healthy in Jesus' name. Arabahaya. Inniriliki. Come on, ikaw na kita. Magbagiyo ka na the pain. You're healed. You're healed. Come on. Yes. Arabababahaya. Ang anong iyon nakapundasyon, pinihans lang. Your faith has did well. Hallelujah. Activate your faith. Worship God. Come on. Worship Jesus for your help. Come on and worship you, Jesus. Thank you, Jesus. You're my help. You're my help. I receive. I believe. Come on, come on. Iyalabahanda. Innalabahaya. Innalabahaya robose. Innalabahaya robose. Come on, ikoktaryo no alariuma. Adali arthritis. Di magbagi. Ikotiyo. You're healed. You're forgiven. Iyalabahaya robose.
Yes, amen. Yes, thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Father, your Spirit within us. Your Spirit of power. 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 Spirit of life. Spirit of health. Spirit of freedom. Oh, your Spirit, O Lord, and our bodies. Within us and upon us. Your Spirit of freedom. Spirit of health. Spirit of life. Oh, we are healthy by your Spirit and Christ. Iyarabahanda. Indarabababa. Shakalarara. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Shakalarara. Indarababa. Shakalabahandiri. Indiri. Now, receive the manifestation of your health. Hallelujah, lift up your hands. Saranaga, there is given you the presence of God, the anointing of healing, anointing of health. Father, in the mighty name of Jesus, thank you for giving us your Son, giving us your Holy Spirit, and thank you for healing us by His death, by His resurrection, and by His Spirit, we are healed. Thank you, Father. Pinagasan na kami, pinurgive mo na kami because of faith. Yes, amen. Kaya na-right-ming agbiyak na saruna. Asa na-right-ming agbiyak na righteous. Oh, Father, I pray the manifestation of health now touch your people. Manifest this anointing and healing. Now, 1, 2, 3. Receive. Receive. Jesus' name. Be healed. Aming nga pain, come out. Aming nga sakit, come out. Aming nga demonyo ni sakit, come out. Aming nga unclean spirit, come out. Leave God's people. In Jesus' name. Arabahaya. Shikalabahaya. Indalarara. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You are free. You are healthy. In Jesus' name. Amen. Okay. So, ruan nyo na yan. Tuloy tayo tonight. God bless. Thank you for coming.